Video danas imamo jedno video. A pre nego što smo na ovog videa, bacite jedan veliki like i subscribe. A danas slijamo video kako svojamo pas i mačku. A idemo sad da kupimo to pa se javi. Ljudi, evo kupili smo papagajlja, nije malo pas i ovo mačke, ovo. Sutra ćemo kupiti i sad, opa samo, evo, vidi ga papagaj. Dani, a si ti? A idemo da kupimo nešto za papagajja. Evo sada. Idem. Ja ću da vozim. Evo ljudi. Samo da nađem ovo. Kako se već zoveš. Evo ga. Šta? Što je bio? Sada idemo. Hajde, Dani! Ja ću da vozim. ne, ja. A ja ću. Pišite u komentaru da svaki dan ona vozi. Nisam vozila već mjesec dana. Gdje odiš? Pa idi do ovoga da kupimo hrane za papagajlja. Javimo se kad kupimo. I to bi bilo to u videa. Naravno, bacite Jedan veliki like i subscribe. Ako želite, naravno, bacite jedan veliki like i subscribe. Ćao! Ćao!